Dobar dan, draga dica. Poglejte, ovo su vozila. Autom se ja vozim. Autom se ja vozim, autom se ja vozim, a ti, čim voziš se domom? Busom se ja vozim, busom se ja vozim, a ti, čim voziš se domom? Brodom se ja vozim, brodom se ja vozim, a ti, čim voziš se domom? Motorom se ja vozim, motorom se ja vozim, a ti, čim voziš se domom? Bagerom se vozim, bagerom se vozim, a ti, čim voziš se domom? Teretnjakom se ja vozim, teretnjakom se ja vozim, a ti, čim voziš se domom? Biciklom se ja vozim, biciklom se ja vozim, a ti, čim voziš se domom? Vlakom se ja vozim, vlakom se ja vozim, a ti, čim voziš se domom? Čim se voziš domom?